borokni bagi Roman script tei ST backlog seat fill up khainani juda khlai recruitment sane TSF rungsrung mothani bakhaktai tini June talni netibri shalmari Agotala Circuit House sitting demonstration ngani bagi skambari chakai rijak abuni bagi Agotala ni haini bagi Rwkha Khumulwngni TSF team Agotala Circuit House sitting demonstration ni bagi Rwkha TSF rungsrung motha Khumulwngni Simi Rwkha TSF rungsrung mothani Vice President John Debroma Vice President Probak Debroma TSF ni adong Bibas Debroma khubui kubuni TSF ni rungsrung adong rok dini Circuit House ni andolon tongo abongkha ST backlog reserve vacancy sakit Khwlaina bagi tai ko borok Roman script Khwlaina bagi dini sing Khumulwngni Simi agen thang tongo to bere liklai tai Bisramganj Tagarjola Jombojola ba thang tongo janjaga klangi tai jom mandai tai Simna amdin agen thai tongo sa koita Malkhung rokna auto Malkhung ni tini oro barata tongo tai private gari tongo sound box system tongo tai jaw gari tongo amte koita Simi starting khana aro 11ta Simi 11ta koi gonta tinta jora sare tinta jora besar oke dareng kata box jora na sangate seven ta Simi motamoti 500 jona borok kara naike daring moi Tabok Agotala wono national level ni rungmari nadi India ni top edtech platform physics wala Kataljora ni educational center tabok phaikia Agotala wono tabok no pula Tripura ni rungsrungnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar Houseo thanya karai Tripura Houseo no national level ni batalai manchinai physics wala Agotala BJP do student doctor engineer engna musungma imang nuk thaniwo rungkrung phungnai rok bai chubamo lamphunuk jakmung kok biti te joto shumung rok ni phiyongmung manai physics wala Agotala BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agotala BJP by Krungdi Tirupani Ustrondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung tei batalemung jugali manai admission chengsi rajaka class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agotala BJP by Nikuma physics wala Agotala BJP Nagarjola bus stand Bordwali Agotala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818